Hejmara girtin pevendidar bi bire ve birina, kempejna zagrosane li kelaja hesenava gishte se kesan. Li berdevamia bin çavkirina velati u çalakvanin jingeh parezin kurd pişti bire ve birina reuresmen kempejna zagrosane, Sebah Salihi u Sabir Salihi, du velatin kurd u kelke bajare sineye, ji aliye hezen rejima Irane, veli vi bajari hatine bin çavkirin bi vi avai hejmara girtiyan li sineye gihişte se kesan. Ramin Salihi, çalakvane cingehpareziye temen siu neh sali u kurmame Sebah Salihi, ji ber beşdar bûn divere resmede, li cihe kare xwede beyi hebûna ti belgeyeke dadverî hatiye bin çavkirin. Kempejna Zagrosane, bernameyeke salane li ware cingehpareziyeye, ku ji aliye encümenin vek encümena keskaçiya bi armanca agehtar kirina giştiya helke u peşkistina çanda parastina cingeha Zagrose, vek nişaneya berteke li hember gefen berfireh, boser cingehe vek agir peketinin bizane bun. Guhertina şevaza bikaranina zeviyen daristanan, zedebuna kar u lekolinin bokangehan, çekirina bendavan u bikaranina hirab ji çavkaniyen siruşti. Bi beşdariya xwe bexş a xelkê bi rêvê dîçe. Her divê derhekê de, berê roja sêşemî bûstîseyê Kanûna 2025 şerkokanî sananî, vênegîr û çalakvanê cingehparêziyê xelkê merî wane, û jî endamên encûmena cingehparêziya keskaçiya, piştî veger jî kempejna Zagrosane ku li gundê neyê ser bi bajarê merî wane, bi rêvê çûbû, ji aliyê hêzên rejîmê ve hatibû bin çavkirin. Heta dema belav buna venuçeye, zanyariyeke hur ji sedemen bin çavkirin, tohmeten sepandi u çarenevis u cihe ragirtina wan nehatiye zanin.